Kuri aria mendete nyama ya gucinwo no makwire to kuigirirwo igagirirwo rutara-ini na gwakirio mwaki. Na Kuri Monica, ino noyo kothi ya mumwe iria muheithitie ngumo itura-ini riri ria kwa Mbira tauni-ini ya Limuru. Monica ambiriirie wira uyu mwaka wa 2016 no ambiriirie kuraya angigakinya ni kwambiriria wira uyu wa gucina nyama. Kabla nikuje hapa nilikuwa nafanya kazi ya nyumba. Hiyo kazi nilifanya 3 months. Riria atuire matua ma kugarurira ndari na mahinda ma gucagura wira kuona ari na bata muno na kuhingia mabataro make ma o muthenya. Nilikuja nikapata mwenye kazi. Kaniuliza unaweza osha vyombo, nikamwambia naweza osha. Kaniambia ingia kesho ufanye kazi. Nikaingia. Kanionyesha mahali naosha vyombo. Niliosha miaka 2.5. Nikaanza kuserve kwa meza. After 1 year ndio nilianza kuchoma nyama. Ona gutuika kiambiriria gitiari kihuthu, arauga ndari na ihinda irito kumenya wira uyu kuona no onaga ukirutwo. Mimi kwangu sijui kama ni Mungu, juu mimi nimezoea. Sioni ati hii kazi ni ya mwanaume ama ni ya mama, hiyo sina. We hamwe na aruna ake aria no airitu nio mehokeirwo uramati wa wira uyu ona riria mwene atari hakuhi. Sasa mimi nikishachoma, mwingine anatoka na nyama, mwingine anapanguza meza, hivyo ndio tunasaidiana. Thengia ya morito maria atunganaga na moriko-ini riri, arauga gikeno giake ni riria customer ake marakenio ni utungata uria ehokeirwo kumakinyeria. Customer is always right. Sasa akisema nyama haijaiva, utarudisha tu kwa moto na endelee kukula hiyo ingine. Hiyo ikiiva utampelekea tu kwa meza. Kiumia gikiinikirira niguo wira unyitaga thinga nayo minoga ndiagaga. Kutoka Thursday, Friday, Saturday na Sunday. Hiyo ndio napatanga nimechoka, naweza choma mbuzi 3. Thursday naweza choma mbuzi 2, Friday 2, Saturday nichome 4 na Sunday 5. Aria mamukoraga akiruta wira uyu mamumagiriria o guthie na mbere ategukua ngoro. Wakitoka nje wakinikuta hapa na choma nyama wanafurahi, wananiambianga we fanya kazi kwa bidii, siku moja Mungu atakubariki. Monica arauga gutia wira ni undu wa bata kuona uyu niguo hingagia mabataro ma nyumba yake. Kazi ni kazi. Bora ufanye kazi upate haki yako na upate pesa yako. Si ya pesa, hiyo ni mfuko yako, jasho yako, si jasho ya mtu mwingine. Hii kazi ndio namshomesha mtoto yangu na ndio nasaidia mama yangu na ndio naripa nyumba yangu na ndio nguo yangu ya kuvaa na kila kitu kwangu. Na tutano hamirigo tukenda kumenya gitumi kia mwene wira uyu kwandika airitu tu mugaru na uria toi wira uyu kaingi urutagwo ni anake. Nie ndari magara haha guthi gwetha mburi ni watiga anake ni wakora ni manyuire guo na ru no ria wiri koga konu uracaira muno tondu ona no akihire hau no akoni mwiritu turia wa mutiga haria ugukora wira ucio afuatithiririe ona mwarikanira nake ati rucio ni kwa wira ati ndumuhete ofu ona kumukora ringi anjiriirie mawira make agathi na mbere na hatiri hindi egutira ati ni undu athiaga ni ekiri ati no mwanake hindi ya ningi mutigire ha wira-ini ni ugukora ati ningi ndiwe kana ni hangofa kana niki ni athire ni agakuroka ugakora na thiku igire ndararoka na nduyu na mundu ungi wigite haria ukuruta wira nake riu ngona nie ona gabaingi kana na iritu. Gikuyu augaga mwana urikio ndagaga muthambia na gwakinya ni wira gutimakanagia ukuruta uriku amu kio kia mundu nikio gitumaga agie kana age. Handu-ini ha Kameme TV kuma Limuru kwa Mbira, njitagwo Ngina wa Wandurwa.